Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Salam Sunda heula tuh sampurasun guys. Oh ya guys, kita lihat acara kuda renggong guys di Kampung Balong di daerah Cicalengka guys. Udah pada kumpul guys. Mau dimulai acaranya guys. Oh iya. Wah guys, kita makan sarapan dulu guys biar nggak panik guys. Wow. Ternyata tadi udah keduluan guys. Ini ternyata Semoga perilaku kita tidak terjadi. Kedana baradak stadion ini.